Ngubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukele kwesimanje sikulethela zona ke indaba ifika ngaso ke isikhathi njengamanje ke ehamba phambili ke ingoma kaMzukulu ke idlela amahlanga ingoma ke ayicule lapha ke noma ke ayidlale emcimbini ke iAll White Spring Picnic. Le ngoma ke bathi abalandeli bomculo maskandi iyona ihit ke ngempela ke le ngoma ke noma ke ingakaphumi bezwe nje insimbi engakayifaki ke ivoice yakhe ke lapha ke uMzukulu ke umfokaZulu phansi le kwaceza mbukeli ngabe kuthini ke okwakho uPaula mayelana ke nazo ke lezi insimbi zengoma kaMzukulu ke engakawuphumi abathi abalandeli bomculo maskandi ke isilindwe imiliyoni layo njengoba ke bezwa ke insimbi ukuthi ke zisho khona zimnandi futhi ihit ke engathandeka engadlalwa ke unyaka wonke. Mbukeli awuye lapha ke ezazo comment section sizo uvo lakho wena ukuthi ke ngabe olakho udaba ke luthini mayelana ke nazo ke insimbi zakhe ke uMzukulu ke umfokaZulu ke indaba ke ayipheli kwesimanzozo kepha siphela ke isikhathi siyabuya nezinye ngokuzayo siyabonga. Come on!